I 10 ljudi, evo danas snimam kako na Bandicam da snimate i Facecam sve zajedno, znači 2 u 1. Znači da snimate i Facecam. Veoma je jednostavno, sve što treba raditi jeste da skinete noviju verziju Bandicama. Kada ga skinete, ono instalirate normalno, instalacija je normalna. I idemo. Znači idete na video ili ako vam je na engleskom videos ili na video isto i idete na podešavanja i onda bit će vam ovako ovdje na zvuk. Znači ovdje ne morate ništa podesiti tu za vaš mikrofon. Onda bit će vam ovako, znači kada idete ovdje bit će vam ovako, idete dodaj prekrivač web kamere u video. Stisnete tu, izaberete USB video device i onda ovdje podešavate gdje će vam stojati Facecam. Znači može da vam stoji u levom gornjem uglu, u levom uglu, znači ovako sredini i dole, ovdje isto dole, ali ovako sredini i tako da. Meni uvijek kada snijam tutoriale, sada ne snijam sa Facecamom, sada snijam bez Facecama. Znači kada snijam tutoriale tu mi stoji Facecam, a kada snijam gameplayove tu ili mi tu stoji. Ne znam, gledao sam od Serbijana i nekako mi se sviđa tu da bude Facecam, a nekad i ovdje. Nik sam vam tu isto nekad stavlja, nekad ovdje, nekad tu, zavisi. I znači kada izaberete to, ovdje vam je veličina koliko će vam biti Facecam, znači može vam bude 50, to će vam biti mnogo veliko. Ja vam preporučujem da stavite od 20 do 25, znači ne trebam veće, znači meni je 20 i sada ako hoćete da vidite da li vam to radi, znači idete pregled i evo vidite, znači vidite radi. Sada da imamo kad bi povećali to, kako bi izgledalo, stavit ćemo na 50 i idemo pregled i sada ćemo vidjeti koliko sada izgleda duplo veće, znači, ali to šta ćemo vidjeti, evo kad bi stavili na 10, to je bilo mnogo malo, znači vidite koliko je malo, kad bi stavili na 15, to bi ispalo ono taman solidno. Ali ja vam preporučujem kad vam je, znači evo vidite sad vam je u tom uglu, kada stavite u ovome onda vam je tu, a možete i tu, vam je dobro isto za gameplay, a evo ovdje kad stavite to je ono u sredini, znači evo vidite ovako u sredini vam stoji, ali to je onako glupo je to malo, najbolje da stavite dole i smanjite na 20 i to je sad ono solidno, znači nije ni veliko ani malo i to je bilo to. Hvala što ste gledali, znači kada završite idete u redu i to je bilo to i hvala što ste gledali, lajkujte, šerite i subscribeujte se na moj kanal.